Вега, друштвото за сметководствени и консалтинг услуги, составено од долгогодишен професионален тим, им нуди на своите клиенти брза, професионална, ефикасна и квалитетна услуга. Достапни 24 часа во денот, 7 дена во неделата, Вега секогаш ја дава истата квалитетна услуга во поглед на сметководствената евиденција, анализа, даночна евиденција и даночен консалтинг, планирање и проекции, изготвување на бизнис план и инвестициона програма, следење на сите програми за грантови, субвенции и финансирани проекти. Вега секогаш на ваша услуга. Добре дојдовте на македонскиот канал Нофасно. Денеска се јавуваме од Белград и наш гостин е доктор Драган Петровиќ. Драгане, поздрав. Добар дан, поштовани. Драгане, имаме една многу критична ситуација на Блискиот Исток. Почна инвазијата на Израел на земја и тоа ја одвлекува доста американската дипломатија да се фокусира на Украина. Што ќе кажеш за ситуацијата на Блискиот Исток и каков утецај ќе има врз украинската криза? Moje mišljenje je da postoji stalni sukob na Bliskom istoku, star par 100 godina, tako da to je jedan sukob koji miruje. Sličan sukob je bio u Nagornom Karabahu i niz drugih trusnih zona, uključujući Kosovo i Metohiju i tako. Sada, zašto je baš sad aktiviran ovaj sukob? Moje mišljenje, iako nisam primarno stručnjak za Bliski istok, je da su Sjedinjene Američke Države imale interes da se kratkoročno aktivira sukob na Bliskom istoku iz nekoliko taktičkih ciljeva njihovih, tačnije duboke države koju predstavlja Biden. Prvi cilj je skretanje kratkoročno pažnje svetske, a pre svega zapadnog javnog mnjenja sa ukrajinskog sukoba, jer dolazi do spoznaje i na zapadu da Ukrajina nema snage i kapacitet da vojno pobedi Rusiju. Čitava ideja kidnapovanja režima u Kijevu 2014. i pravljenja koncepta Ukrajina anti-Rusija je moralo da izazove ruski mir, ruski svet na sukob, pre ili kasnije. Prema tome, iako je Rusija zvanično napala Ukrajinu 22. februara 2022. ili 24. Kijev i Zelenski, odnosno duboka država i Sjedinjene Američke Države i NATO su naterale Rusiju stvaranjem koncepta Ukrajina anti-Rusija da reaguje. Otuda u toj ideji nema izlazne strategije. Jer ako ste vi isprovocirali sukob jedne multikulturalno-identitetske države, kao što je Ukrajina, prema Rusiji, gde najveći deo stanovništva ima kulturno-identitetske veze sa ruskim svetom, kakva je šansa da tako podeljena i nesrazmerno manja država, uz to ozbiljno ekonomski devastirana lošim vođenjem i eksploatacijom mondijalnog kapitala, da bilo šta uradi protiv Rusije? Odgovor je nikakav. Otuda postoji velika propaganda laži na zapadu, uključujući i region,
gde je Srbija samo i Republika Srpska i srpski prostori samo delimična oaza, dakle, gde se mogu čuti i realne analize. Dakle, po tim nerealnim analizama na zapadu postoji utopija da Ukrajina može da pobedi Rusiju, što je nemoguće. I ova ukrajinska ofanziva je bila poslednja iluzija u tom pravcu. Samo političko rukovodstvo Rusije je odgovorno, što je zbog nesrazmerno malog broja vojske na frontu, tokom kraja leta i početka jeseni 2022. dozvolilo Kijevu, pomognutom snažno sa zapada, da postigne određene uspehe i zauzme deo Harkovske i Hersonske oblasti, uključujući i grad Krasni Liman u Donjecku, i na taj način podgreje lažne utopističke nade da Ukrajina ima kapacitet da u snažnu podršku Zapada nešto više učini u iznuđenom za Rusiju ratu. Međutim, mi u ovoj kalendarskoj godini vidimo da, iako Rusija nastavlja da vodi rat jednom rukom, dakle, samo sa delom profesionalne vojske i dobrovoljcima, bez regularne vojske regruta, koja u svakom trenutku broji 400.000 ljudi, i bez rezerve, koja broji par desetina miliona rezervista. Dakle, samo sa delovima kontigenata profesionalne vojske i dobrovoljaca Rusija se bori protiv maksimalno mobilisane ukrajinske armije i snažne podrške zapadnih zemalja. Čak i sa tom borbom jednom rukom, koja uključuje sankcije, pritiske, krize na granicama Rusije, ulaska novih zemalja u NATO, poput Finske, Švedske i tako dalje, Rusija je u 2022. godini nije izgubila ni jedno mesto i ni jedan grad. Dakle, Ukrajinci nisu ništa zauzeli, sem nekoliko sela. A Rusi su razlupali drugu liniju odbrane u Donbasu, dakle, posle prve linije odbrane u Donbasu, utvrđene, koja je savladana sredinom 2022. To je Severnodonjeck, Lisičanski dalje, sada je probijena i uništena druga linija odbrane, Bahmut, Soledar, Seversk. Onda imamo epizodu sa Wagnerom, mišljenja sam da nije bilo tog zapleta i da su ostale trupe Wagnera, da bi se nakon Bahmuta došlo do Časovog Jara i išlo dalje ka prvoj, odnosno ka poslednjoj trećoj liniji odbrane u Donbasu, a to je Konstantinovka, Druškovka, Kramatorsk, Slavjansk. Ovako, Ukrajinci su sproveli svoju ofanzivu koja nije dala nikakav rezultat. Mali proboji kod sela Rabotnoje su daleko više od 20 km vazdušnom linijom od železničke raskrsnice Takmak, koja je bila neki minimalan cilj, a zapravo je cilj bio izaći na Azovsko more. Do Azovskog mora ima 100 km u vazdušnoj liniji. Bilo je 115, pa su smanjili na 100. Na jednoj tački kod Rabotna. Ali to je uska tačka bez bokova. I ako se zarivate dalje, preti vam opasnost da vas opkole, a Ukrajinci nisu mogli da razmaknu bokove, pa je to izgledalo kao levak. Onda su Blinken, kad je došao u Kijev, a pre njega je bio Sullivan, produžio ofanzivu do avgusta, onda do kraja oktobra, i onda više nije bio cilj da se probije do
Azovskog mora, nego da se dođe do Takmaka. Pa kako se nije mogao ostvariti taj cilj, onda su rekli da makar artiljerijom uznemiravaju Takmak, a nisu uspeli da dođu ni dotle. Prema tome, kako su ruske snage na severnom pravcu, ka Svatovu i Kupjansku, zauzeli daleko više teritorije nego što je ovde izgubljeno. A onda lagano prelaze u protivudare taktičkog tipa kao što su Avdejevka i Kupjanska, pa i šira regija Bahmuta. Onda, da se vratimo na vaše pitanje, Amerikanci zadovoljavaju prvi taktički cilj, a to je skretanje pažnje sa konačnog neuspeha te ofanzive. Drugi dobitak za SAD je prilično skriven od javnosti i ja sam prilično usamljen teoretičar u tom pravcu, ali mislim da Sjedinjene Američke Države su svesne da svaka vlast u Izraelu mora da bude i proamerička. Ali da oni ne mogu da budu zadovoljni sa Netanjahuom i sa vladom Izraela. Zato što je Netanjahu u više navrata prethodnih godina odlazio u Moskvu za dan pobede i bio sa Putinom, a naći ćete u arhivima da je krajem marta 2022. Dakle, pošto je počeo rat u Ukrajini već 5 sedmica, predsednik vlade Ukrajine otišao i u Kijev i u Moskvu da posreduje. To ne odgovara Americi. Amerika ne želi u Tel Avivu, kao što ne želi ni u Skoplju, ni u Beogradu, ni u Varšavi, ni u Atini, ni u Tirani, ni u Rimu. Ne želi autonomnu vladu, ona želi podanike. Iz tog aspekta joj Netanjahu ne odgovara. Tu se mogu kriti razlozi kako je iznenađena izraelska strukture od napada Hamasa. Oni su to mogli da budu iznenađeni ako im američka logistika pod A nije pomogla, što je sigurno, a pod B odmogla, što ne znamo. Kako Amerika ima uticaja i na Izrael i na Hamas i na mnoge druge strukture, to je bilo moguće. Dakle, Amerika bi ostvarila najmanje 2 taktička cilja. Postoji i treći taktički cilj, a to je da se na terenu na kojem se nalaze bilijarde dolara nafte uspore ili zaustave procesi opadanja američke moći. Naime, ako se vratimo unazad, vidjet ćemo da na ogromnom prostoru od Atlantika do Kineskog zida ili makar do Irana postoje islamske države, ali do Irana i arapske, pa dole do Indijskog okeana, Crvenog mora i tako dalje. Tu se ni jedna civilizacija nemuslimanska nije mogla održati od 642. godine i bitke na Jarmuku, gde je romejska vojska, dakle rimska, a koju mi danas zovemo Vizantija, poražena od Arapa. Od tada Arapi proteruju sve narode i grupacije sa tog prostora. Niko se nije uspeo održati. Tu su ranije živjeli pravoslavni hrišćani, tada nije bilo podele na pravoslavne i katolike, ali mi znamo da su to pravoslavni. Od Kopta i monofizita u Egiptu, Iraku, Libanu, Siriji, do Jermena, libanskih hrišćana, Druza, Jevreja i tako dalje. Krstaški ratovi su dokaz u tom pravcu. Krstaši su privremeno uz ogroman napor tadašnje Evrope zauzeli neke teritorije, ali su na kraju proterani.
što se tiče kolonijalnih osvajanja, ona su stanovništvo koje nije bilo islamsko, ono je uništeno i proterano. U Alžiru 1,5 miliona Francuza i naturalizovanih Francuza je moralo da emigrira odatle, iako su živeli 132 godine na toj teritoriji i smatrani su južnom Francuskom. Mislim na departmane Alžir, Oran i Konstantin. Šta je sa Jevrejima, koji takođe su imali sudbinu da su morali da se povlače odatle? Jermeni, drugi hrišćani. Dakle, kada pogledate ideju da se stvori država Izrael, to je kao da pravite mostobran u nekom mravinjaku ili pčelinjaku ili osinjaku. Nešto veoma teško. Velika ideja jevrejstva i tradicija koja je ponikla na tom prostoru. Ali je netolerancija islama, naročito Arapa, kolosalna. Otuda čitava ideja postojanja jevrejske države, koja sa svim tim teritorijama je manja od teritorije Slovenije, koja ima 22.000 kvadratnih kilometara. Makedonija, Severna Makedonija i Republika Srpska imaju po približno 25-26.000 kvadratnih kilometara. Albanija ima 28.000. Pokušavam da dočaram koliko je to mala teritorija. To je teritorija manja od srpske autonomne pokrajine Vojvodine, koja ima oko 21.000. Ovo nema celih 20.000. И колку луѓе има во Израел, колку живеат? Tu živi 9 miliona, ne znam koliko. To je neverovatno veliki broj. Najnaseljenija zemlja u Evropi, Holandija, ima oko 400 ljudi na kvadratni kilometar. A ovde ima preko 500-600, kad se doda Gaza i to preko 600, to je neverovatno mnogo. Gusto naseljena. Gusto naseljena i jeste da je to kvalitetna teritorija. Dakle, da završim samo ovde još jednu rečenicu. Ovo su nesporni interesi Amerike. Da ona zavrti rulet, da restartuje situaciju i da vidi povoljnije za sebe. Dakle, da se skrene pažnja sa ukrajinskog sukoba, da se dobije novo rukovodstvo Izraela koje je potpuno podređeno dubokoj državi Americi i da se uspore procesi, jer su procesi krenuli u tom pravcu. Ranije Izrael bio u mnogo teškoj situaciji. On je ratovao sa Palestincima i sve arapske države su bile protiv. Međutim, posle Camp Davida 78. Egipat izlazi iz igre, zbog građanskih ratova Sirije i Liban, Irak je rasparčan posle drugog napada na Irak od strane Amerike, u Jordanu je prozapadna Hašemitska dinastija. Dakle, kad se sve sabere, mala je šansa da neko direktno od suseda napadne Izrael. I u tom slučaju, međutim, menja se situacija za Izrael, jer svet ide ka multipolarizmu. Slabi uticaj Amerike. Evo, pogledajte sad, u BRICS su ušli Egipat, Saudijska Arabija, Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati. I Izrael i Netanjahu pravilno to vide i drže link i sa Rusijom i sa tim državama, da izbegnu da budu zarobljenici, da se oslone samo na Ameriku. I Americi to ne odgovara. I ona sad želi tu, jer tu ima mnogo nafte, mnogo gasa i ona želi tu da se uklini. I po meni, da li će ovo ostati jedan kratkoročno odmrznuti sukob, lokalno-regionalni, zavisi da li će Amerika preko Izraela ili čak direktno poželeti da bombarduje Iran, makar jednom jednokratnom akcijom. Ako toga ne bude, to će ostati rat lokalizovan. Ako dođe do toga u interesu predizborne kampanje Bajdena, da se jednokratno u nekoj ubije neki oficir Irana ili bombarduje, to može da preraste u širi sukob. Bez ovoga to ne može da bude širi sukob. Каква ќе биде разрешницата во Украина со оглед на ситуацијата на Блискиот Исток?
Ukrajina ima svoju dinamiku nezavisno od Bliskog istoka i to je da je Rusija uz određene slabosti koje je pokazala, koje sad nemamo vremena analizirati, sa visokom ocenom uspela da izdrži svoj multivektorski sukob sa Zapadom na polju sankcija, na polju ekonomije, na polju politike, na polju diplomatije, na polju unutrašnje stabilnosti i političke stabilnosti. Rusija najslabije stoji na terenu vojno, ali i tu pobeđuje. Dakle, ona drži te 4 oblasti ne u punom sastavu, ali ih drži i u ovoj kalendarskoj godini je ovladala tom drugom linijom odbrane Bahmut Soledar i izdržala sve udare ukrajinskih snaga. Značajne gubitke u tehnici ljudstvu je nanela Ukrajini i ide da iscrpe Ukrajinu i da je u sledećoj nastavku sukoba dokreći. Da li misliš дека ќе се задржи само на овие 4 области или ќе ја заземе и други области како Харкивската, Днепропетровск, Николаевската област и Одеската област, каде што поголемиот дел е руски граѓани, или па кои се опциите на Путин во таа смисла? Дали ќе отиде до крај на полската граница, знаејќи дека НАТО не му дава шанса на Путин никаква друго, нека само да војува? Ovako, mi ne znamo, mi možemo da nagađamo, ali, mislim, nema niko crno na belo to, ne možemo. Mislim da je cilj Rusije ne toliko osvajanje teritorije u Ukrajini, već da Ukrajina, ostatak Ukrajine, van onoga što se pripoji Rusiji, bude van NATO-a i vojno neutralan, van nuklearno naoružanje. A cilj Amerike je da, dakle, postoji javni ciljevi Amerike koji su lažni. Pošto je Amerika kidnapovala Ukrajinu i gurnula na Rusiju, ona je prvo govorila da se oslobodi Krim, što je nerealno. Da se sad ove oblasti, što je nerealno, 4 udova. I onda Amerika polako prihvata da je za nju uspeh ono što je za Ukrajinu neuspeh. A to je da Ukrajina ostaje bez pune 4 oblasti. Dakle, ovo, računajući i Herson grad, Zaporožje, Kramatorsk, Savjansk, ali da bude u NATO-u. I tu se ne podudaraju interesi Zelenskog i Amerike, ali Amerika je davno digla ruku jer zna da je nerealno da ona može da zauzme Lugansk, Donjeck, Hersonsku i Zaporošku oblast, Mariupolj, to je nerealno. Prema tome, ruski i američki interesi se ne podudaraju po pitanju statusa ostatka Ukrajine. Za Ameriku je uspeh da bude u NATO-u, a za Rusiju je uspeh da bude van NATO-a. I tu nema dogovora. Moje je mišljenje da postoji hipotetički šansa da Rusija uzme još teritorije, a da ostatak Ukrajine uđe u NATO. Ali se postavlja pitanje koliko je to još teritorija. To je ono što ste naveli, Harkovska, Dnjepropetrovska, Odeska i Nikolajevska, ali ja mislim još, jer kad bi se ušlo u NATO tu, odatle bi, mislim, sve istočno od Dnjepra, a to su još 3,5 oblasti. Sumy, Poltava, Černigov i istočno od Dnjepra Kijevska oblast. Moje mišljenje, kada bi se to zauzelo sve, da bi onda Rusija mogla da se pomiri, da ostatak Ukrajine uđe u NATO. To je moje mišljenje, jer to je kao na trgovini, da nešto vagate, u suprotnom su interesi nepomirljivi, jer
Amerika može da podnese da deo Ukrajine pripadne Rusiji, ali joj je uspeh da Ukrajina uđe u NATO. Sad, ja i dalje mislim da je moguće da Rusija potpuno pobedi Ukrajinu i da pripoji jedan deo teritorija, a ovaj deo bude neka marionetska vlast i da u odnosu na to, u iznudici, Amerikanci dozvole Poljacima da uzmu Galiciju. Ili, ne znam, Rumunima, Mađarima, Slovacima. To su, dakle, imamo 3, 4, 5 opcija, ali mislim da je nerealna i nepostojeća ona koja se razmatra na zapadu, da Ukrajina pobedi i povrati teritorije. To mislim da je to nemoguće. Сега, каков ќе биде импактот сето тоа на нас по Балканот, Србија, Македонија? Оти Србија не е во НАТО, Македонија влезе во НАТО, но, например, во Македонија имаме многу медиски, многу јака, таа прозападна лага која се процурува и не учат дека Србија и српската медија не треба да ги слушаме. Тоа е некоја таква наратив што има. U Srbiji nije dobro političko rukovodstvo Srbije, jer ono je dalo neverovatne, ne ustupke, već kapitulacije po pitanju Kosova i Metohije. Do dolaska Aleksandra Vučića, čitav sever Kosova i Metohije, to su 4 opštine, Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok, su potpuno kontrolisani od Srba, kao recimo Vranje ili Pirot, tu nikakve razlike nije bilo. Jer nema Albanaca uopšte, možda 2-3%, a sa druge strane bila je naša policija, civilna zaštita, bilo je to deo Srbije, most na Ibru blokiran. I Vučić je sve to predao. I vrlo je mučno pričati o više od 10 godina predaje, izdaje, s time da se stiče utisak da je i Kurti u poslednjih godinu i nešto uzeo i ono što mu Vučić nije dao. I ovo je jedna nemoguća situacija za srpski narod na severu, koji jako je tamo 97-98%, on se tlači. Što se tiče događaja u Banjskoj, to je takozvana lažna zastava, jer Srbija ima dovoljno snaga da je htela da ubaci neku akciju. Ali zašto bi bilo urađeno da se ostavljaju tone i tone naoružanja sa malim brojem ljudi? To je izdaja. Ko je to mogao da uradi jako teško bez znanja političkog rukovodstva Srbije? Da li ono direktno umešano ili je makar prećutni saučesnik ili makar da ništa nije uradilo da to spreči, mi ne znamo, ali je to sve jedna režija. I to je samo još jedan dokaz da ko je odan Americi, da je samo statista protiv svog naroda i države. Tako da, zbog unutrašnjeg javnog mnjenja, nemoguće u Srbiji voditi antirusku politiku u medijima. Tako da se stiče utisak ko posmatra medije u Srbiji, da tu ima neke osmišljene politike. Nema. Srbija je izgubila oko 600.000 ljudi po popisu stanovništva, 500.000 i nešto stanovnika, a nas Srba više od 600.000, jer natalitet Albanaca, čak i van Kosova i Metohije, ovde se ne računa Kosova i Metohije, dakle ima u nekoliko opština juga, muslimana u Raškoj oblasti i Roma je veći od Srba i naš gubitak je veći. Pored toga postoji readmisija Roma iz bivših republika koji ostaju tu u Srbiji, pa ih ima više nego ranije. Imamo i migrante. Tako da u Srbiji se vodi jedna loša politika i to se ne može primetiti ako prolazite kroz Srbiju, jer postoje neke investicije, ali to su sumnjive neke investicije u puteve, u neke zgrade. Realno, mi imamo katastrofalno stanje privrede. Imali smo preko 800.000 grla
krupne stoke, sad nema ni 300 i nešto hiljada. Ministar Nedimović poljoprivrede pred 5 godina je ukinuo donacije za sva domaćinstva sa preko 10 grla krupne stoke do 30. To znači da su ona od 10 do 30 propala. Prodat je PKB, najveći poljoprivredni kombinat Arapima. Dakle, vrlo loša. Navodnjava se vrlo mali deo teritorije, što bi se moglo uraditi i imati daleko veći prinosi. To je jedna katastrofalna politika u industriji. Srbija je možda jedina zemlja u Evropi koja nema sopstvenu industrijsku proizvodnju iz 89. Mi imamo nešto preko 40%. A i to je dobrim delom u stranim rukama. Recimo Philip Morris ili francuske cementare i tako dalje. Bankarski sistem je 90% u stranim rukama. Narodna banka vodi pogrešnu politiku u korist stranaca. Ovo je jedna zemlja u kojoj mediji pričaju jedno, ali je razlika u odnosu na druge zemlje da zbog ljubavi srpskog naroda prema Rusiji po tom pitanju je nešto umekšana politika i daje se mogućnost realnije analize situacije u Ukrajini. Na vaše pitanje, još jednom, Bliski istok nema povratnu spregu na srpske prostore. Makedonija je nešto južnije, ali ne verujem da rat između Izraela i Palestinaca ima neku povratnu spregu. Pre se čini da mi imamo haotično stanje u svetu i da se to namerno radi. Nagorni Karabah, Izrael, Ukrajina, dakle ima mnogo kriza, Tajvan, Kosovo, to je tačno. Na zapadu je došlo do ozbiljne krize, sunovrata ekonomije i jačaju multipolarne snage. To je, vidi se golim okom. Bivše francuske kolonije u Africi se orijentišu ka Kini i Rusiji, ne zato što one mnogo vole rusku i kinesku kulturu, o kojoj malo znaju, već samo da bi kontrirale eksploataciji zapadnih sila. Slična je situacija sa povećanjem BRICS-a, u koji su ušle Egipat, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Argentina, Iran, dakle, čekaj, jer Indonezija ušla? Venezuela. Venezuela. Dakle, prosto je neverovatno koliko se širi taj blok. Recimo, mogu vam dati podatak da je 1999. godine da su Sjedinjene Američke Države imale društveni bruto proizvod kupovne moći duplo veći nego Indija, Kina i Rusija zajedno. Da je danas taj odnos 2:1 za Indiju, Kinu i Rusiju. To znači da za 24 godine 4 puta se promenilo. To su neverovatne promene. Na zapadu nema resursa. Resursi, prirodne izvori, oni obiluju zemlje BRICS-a i ŠOS-a. To su zemlje kontinenti, ogromne zemlje sa brojnim stanovništvom, sa velikim prirodnim bogatstvima, sa vojnom moći, sa ekonomskom moći koja je u uzrastu. I to su zemlje kontinenti, Brazil, Rusija, Kina, Indija, Iran, Južna Afrika i da ne nabrajamo dalje. Od zapadnih zemalja to je samo Sjedinjene Američke Države koje će uvek ostati moćne, ali ne kao ranije da samostalno diktiraju glavne procese. Da li ovo je region, kako Srbija, Makedonija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, može to да го искористи, знаеки дека овдека доминира западната политика? Odmah ne, u većoj meri. Međutim, dugoročno da. Sada već vlade mogu da koriste BRICS+. Šta je to BRICS+?
Samo velike zemlje mogu da sanjaju da uđu u BRICS, a to nisu zemlje Balkana, koje su suviše male za to. Ali one imaju šansu za koncept BRICS+. BRICS Plus je koncept koji već sad postoji, kojim se daje takvim zemljama od strane razvojne banke BRICS-a i članica BRICS-a mogućnost da dobijaju povoljne kredite za infrastrukturne projekte. Za razliku od Međunarodnog monetarnog fonda i većine zapadnih bankarskih sistema i fondacija, BRICS Plus ne ucenjuje primaoce kredita makroekonomskom politikom, već naprotiv, često same članice BRICS-a su spremne da uđu u te projekte. Naprimer, postoji koncept brze pruge Atina-Budimpešta, Pirej-Budimpešta. Rusija i Kina ne samo da neće uslovljavati zemlje koje prime kredite za to, Srbiju, Makedoniju, Grčku, Mađarsku, već su spremne ako procene da uđu 5-10%, 20% u taj poduhvat same i na taj način ga pomogu. To je sasvim različita filozofija od zapadnih zemalja koja, nažalost, imaju kolonizatorsko-izrabljivački, diktatorski odnos. One često ne dozvoljavaju ni formalnu ravnopravnost, već direktno menjaju vlade i mešaju se u unutrašnje poslove tih zemalja. To je jedna neokolonijalna politika i to je ogromna razlika sa zemljama koje sam naveo, Rusija, Indija, Brazil, Kina, BRICS. To je jedna nova filozofija u međunarodnim odnosima. Čelnici ovih zemalja možda bi i sami došli u iskušenja da nisu svesni da samo na takav način mogu biti privlačni, da pojačaju svoju saradnju i moć u svetu. Sama Rusija na prostoru zajednice nezavisnih država, koja ima konfederalan odnos, je razvila tu vrstu saradnje svesna da na drugi način nije spremna u ovoj fazi da ide. U budućnosti bi izuzeci mogli biti samo one zemlje ZND koje su tradicionalno ruske ili proruske, kao što su Belorusija, Ukrajina ili njeni delovi i Kazahstan ili njegovi delovi. Ali to je jedna druga priča. I zbog toga Kazahstan se sa jedne strane plaši snage Rusije, jer to bi nas daleko odvelo da je Kazahstan 11 puta teritorijalno veći od bivše SFRJ, dakle nesrazmerno veći od Balkana, i da na tako velikom prostoru živi samo 16 miliona stanovnika, od čega danas oko 1/3 evropskog i ruskojezičnog, a ranije je to bilo blizu pola. I oni su većina u severnom delu te zemlje. Dakle, Kazahstan je stvoren komunističkim dekretom 1936. godine, dok je bio sastavni deo Ruske federacije. I kod njih je veliki strah da bi te ogromne oblasti uz rusku granicu mogle ponovo da budu deo Rusije po modelu Ukrajine. Ako izuzmemo Kazahstan, ostale zemlje su relaksiranije u odnosu na ove koncepte. I Kazahstan pokušava da se osloni i na Kinu, i na Rusiju, i na Zapad, i na Tursku, da bi preživao. Ali moje skromno mišljenje kao geopolitičara, da ono što je radio Kazahstan nije pošteno. Oni su startovali sa 50% ruskojezičkog stanovništva, koje je većinsko, 89. na severu, i onda su od multijezične i multiidentitetske zemlje sve više išli na kazahizaciju. Uvodili su nova pravila da svi moraju da znaju kazaški, turski jezik, turkofonski kada se zapošljavaju, iseljavalo se stanovništvo.
Na kraju su uklonili ruske reči i sa novčanica i prešli na latinicu. I to nije dobro. Ja mislim da Moskva lagano vodi poteze i da ona neće prihvatiti lagano iseljavanje ruskojezičnog stanovništva sa severa i da to tako bude, a da oni nemaju ni autonomiju. Mislim da će u jednom trenutku se Kazahstanu postaviti uslov da da autonomiju za preostalo većinsko ruskojezičko stanovništvo i da on neće moći da pobegne odatle. Morao sam ovo da navedem, da ukažem na specifičnost Kazahstana. Takva ne postoji nigde na ostatku SSR-a, osim ovamo Belorusija, Ukrajina i osim u Baltičke dve republike, Estonija i Letonija, koji imaju po oko 40% ruskojezičkog stanovništva. Prosto neke istorijske okolnosti postoje. SSR i Titova Jugoslavija su stvarale neke identitete, granice po komunističkom konceptu. Mi smo, nažalost, imali ratove, jer Srbi nisu mogli da prihvate da u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nemaju svoje značajne autonomije, da se ne vraćamo na to da je 92. godine pre početka rata, da je te 92. u Lisabonu sklopljen sporazum istog sastava kao i Dejtonski i znamo kako je došlo do rata. Treba ovih dana da izađe iz štampe moja knjiga, to je prošle godine odbranjena doktorska disertacija, u 3. nauci sam odbranio, tako da se to završio, to je bilo na političkim naukama, politika Francuske republike u jugoslovenskoj krizi 1990-2001. Posebno poglavlje i rat u Makedoniji 2001. godine. Poglavlja su mali pre rata uvodni deo, pa onda ima kratko sukob u Sloveniji, imaju velike delovi sukob u Hrvatskoj i sukob u Bosni i Hercegovini, onda imamo kosovski problem i na kraju imamo sukob u Makedoniji. I kakva je uloga bila Francuske. Tako da verovatno će vas interesovati ta knjiga. Eto, tu se mnogo toga može videti i sa te strane Makedonija je bila veoma disciplinovana u odnosu na zapadne sile, ali nisam siguran da su one nju do kraja ispoštovale, naročito poslednjih godina. Tako da, mislim, to što se Makedonija oslanjala prevashodno na zapadne sile, po mom mišljenju skromnom, ju je dovelo u gotovo federalan status danas u odnosu na izvorni makedonski ustav iz 90. godina. Dakle, to je promenjeno u korist albanske nacionalne manjine i ja mislim čak da je izigran i delom i Ohridski sporazum iz 2001. godine na štetu makedonskog naroda i makedonske države. Hvala puno, Драгане. Благодарам што беше наш гостин. Благодарам што не следевте од Белград. До следното јавување се најдобро.